ayo me de di for de metumi atena ha kan say once ya hunu ba bia sika kofa ya di papa no ko we ni sika mfiri ho akura nya de obenya bi ne enya bi chi ti sa ending of next month no wo mo de ahye ni so on face kan mla no wo nya bi ento the prospect ni bi mu a e ho ne yesu be yi power no oh na ne yire say ne kwase ye kan say ye ni nyina be twa abo so me be yiti ni anya dey any part mo na ko police station ama police hu wo ye be unu man tueska yo man tueska ba mo na ko police station e ba ye na sem ni ba na wo adwuma wura no ka so da bi ye be kwa MTN ni akwa ko hwe ba bi esika ne wo ni start ya free wo ejina ba mo so ba na we dia wo sit out on your police station ah oni on becho man so uju sika because how time no papa ne no asem sa tam kran malady se ebrekro na ga ne friend ba no se ya de o ko MTN na ko mo hu sa brekro ko mo ti bi sika no tamwa ababa we mfre papa ne ba no o that time na ne ko mo frɛ MTN na ko mo sa sika no baba pa so chese we nim so ma hontem ame kanche no ana maami so se wo so frɛ ba ne ba so satan bia no so wo ba bia wo ye n'adwuma so won so ntima peke ko no ntem abi ja da sam bi wo hana adana me frɛ maami ba ka se mo ko fa client ni mla wai me frɛ apa ba sande ba me kanche you so white senior better me frɛ mind ba ne kanche me say girl ni ntues kana no ko hwehwe ne sika girl ni akra we ntues kana na akra ni ko hwehwe ne sika that was the day I'm so teasing a story na we say ne yire sad ntini akoka say on be ji aboso we ade ese so so mo ka so man kan che lady ni say on ntues kana no mo boa eni efu na ni abie say ma ko mo MTN akwaje mo report ma hu number press kan ko so e ya mo ni MTN fo ntokwa ewura betena se na se won so sa chinchire twan wo ba kwa akutia ho de area e adwuma wi say de betumi akani enura sa won ne ko me pachiwane uko hu de asi enu ti sa next month end no a won so mba beji 7,000 unya bi ti so am se chinchire twan na duru ho no mo betatawa maya so nte wai achoyo na ko padwuma ofuro achoyo me se mani ayi abige be kasa na so mintimi emfa wonko anko se me ko padwuma ma o kira makohia nko eno ni papa nyina ti ko po bibra na me busa bi no kasa kwa ho ha ye de wako ho no wako ye adwuma eti ya papa wo Dubai we de yesre wadawroma kwanya hunu se number ni die leta kro na yesem nkwaje mfa nkoko to hu na adwuma na ye wo de di akire na kore wonya ne fa ho di 7,000 wonya we ni me judgment me de asi ante me ja kwan so de ko ho ba why me pa chaw o mo wai is a champion mo tete hu 1 minute so mami me da se why adwuma pa ni esie no eni mo awai bibia adedi say sika no nye akwa ne fa ne sembe ewiase so ni ekamafo a ya na wasemo eja ene che se wo mo de phone ni nso so no wagina aye bibia e de ama no tini wo ka no me no ya adwen oso me ne so a ontimi ntua mtfo me be bibia me da se yo polinatew yankore ebreko bradi yankopon hira ya dwuma wura Dr. Blaise Foster fi se enam ne so na dwuma eba ye nyesa ankasa bi oku oni bie anade asemato no nkasa abere kwa kwahye ne ho akonfo na wakono madurawu nanso papa yi bia dwuma ya enkofo de wo masem ebewura mu yi se nya dwuma ya anka akwada ye bi kura nkasa abere wafa duru kura ye de anu mawu enti yeda ye pani ase na yeda my lady won so wase se asem yi ba wa ka ye nyina ya bomu na ya kura won so wate atoma na plan wa yunufu ba resan ya tu hu na mo ama hese ya sundua ya de aba se de wo ka no ono de nyame adom ye hu ba bi asika na kode ya na ese papa no mumu ni sika na chi na abofra ne so enya ne fa hudi sa yedase Paul my lady minua bema wodi wadawroma eno wono bari nyina no na ye fe enkomodie ni mu no se oba ne kwase we betumi ache ye betumi ache e ka papa bonye bi ni 7,000 aduma ye de sama yi abofra ne kwa no o mo sabi mi kwa na mi ka se bia sabi ni papa kwa na nim kura hye nkunan ba ne papa kwa yale o yale papa ne yale eti no ye ko nyina o si difo me se hwe no ko wanto me so
eti mesre me nwa bema me pa wo chew ene ne wadawo mama yesre mo ye pa chawate e ka de obo bi o enye 7,000 wo so obi kura be phone sika more than 1 billion eso so anya ne we ye ka se bia obi am phone sika na so sika bi wonu mafiri wo nchen a etimi sa oyade etimi je oba etimi bie kwa foforo eto wonim etimi ta so ma okura no wonim onyam sa so ko wonim foforo etimi je yesu dimu power che wa fide we so mesrew 7,000 jam na mtiefo no wo mu na di yehwamo sadi we mtiefo betima boya me agisika no enso so mo moa eti ebesre si nyina yenkora ye ho chepu no mu wie ye no masa so nsa code no aja 10 series so masa eti mtiefo so mo nyamodwuma ye ne mo yo so be bere mo jani 14,000 na obi afa just like that ne ye de komo obi a ye komo obi a woni hwasofo ne komo so bo ye besre mtiefo mo nyadwuma ne ye anse bedum le bi no abafo betene o mu wo yes abafo betene yesre mo enra ye maami e cha ya oba show isui ababa wa efoji fire oyini ni sons and daughters omo wa brochire me baba akọ Finland o se mami monidi o de 1,000 aba ti e fa mama me no fa na adanso ti mi sro mu producers mu fra mama no na wo chino mla magini sika e na brand ya na ni afra o fra sante achimba ya yesen ko pause ne yire no impra no wono so mo fra no no chino magini sika na yenya ya sumdwe eti na de orinti oyini ni sons and daughters kende idi na ya de mi nyame hyiram se mabeye maami adoye sa ya ba no Finland no papa case number 1 ya boache complainant offense accused Grace Frimpong one also offense court order in court eja boache yes madam e patoba ha your Bible Quran I be focus your snap anybody at the end happy me pe Bible as a woman dey ope ade koyan sorry eja boache koyan sorry mpacho me ko gidi you pejai true faith mpacho na bayirene bodin ya me peja ko so kakra mpacho me de ya oboache peja Bible no bodin ya me de ya oboache mi kura Bible sasa mo ame bekan mi kura trodo mi nitro onya me bo eja bo acho ma wo ne so kasa se memem why me pacho mi din de ya oboache mi fili offense na nyamuti eja bo ache oba me baba ko me pacho mayi muso ati adino eja bo ache de na si oda odoma mpacho ni esi ni se mene oba efi eneti na ya shashe no mene ne maame ene bohye okay enti me minire ena ne maame se ne bai wode ne be mame enti na mnim se bi kwa agro ni wodi enti maame ne sa kan bi ena me ko omufie won e kohwe na chese oba no ewo ho ampa enti me ka che maame ne papa nse mate wani che enti omo ye nse enya saade a me mra na yentu wana mo anam si yu enti na de che me ko frɛ oba se omra mehwe ba bia mete ansa ebi kwa na won peme no cre enti de o se medikai ehu no esie se o peme na se o peme a chekewa wadwene wo enti wo behwe ba bia me wo na na da behwe wo no de si hie enti dai enti na papa ada behwe ba bia wo ti ono ne dai eja yede no kura ne ade na ye adwuma koto he wo ada obetsra wo no ono ne dai me pa to gidi kwako oda obi be sra behwe ba bia so dia ko modia mo ka say enti menene dai first day no mo na mahu se ase na se ai boko gynecologist boko edabo ache malidi ada na sanse mi bo ache fo na tuo mu
se kokobe ya kwadobo ache boko na we nso fenso na hinkura nan offenso ajimpra fenso ajimpra mo ache jamu akodi baba pemfuo se de agige bei pia emu ohye boko funu nu mu ahe boko pia na ache wodi wo mu na chese hit ginem mpacho emu adro ye mo kuna mani Uganda for me maybe wo ba be he baby a wote na wabna fim wodi wo mu aija dem emu hye yo to aso na essence yo mu ana ni na antentam enti mebusa nse wonyima na na osi da bi boachi ni o experience me san busa no bi osi da bi na me pa jo boachi wadi kan o baby atra na oba na anyensen pen anti woni said anti na ohun ye no yo to aso ti mebusa nsa na osi da bi enti ne nansa wo san bai me san busa na hey no osi da bi papa 3 days time o san bai mpacho hey mu ya ni ma kura mu Uganda you ka say enam si you se wonyima mpa yire na no bu sta no se wonyim mo isi obenyim pe na se ne keka 3 days time se ya mo ku adwuma ni bi wonyima mpa yire ebeba soro amamem no kure enam yimen enti me ko ne maame ne papa se oba no mene no nkomo nti wajatum se wopem nti mene ne betena enti ne maame mu yen se memebo kokoko anam si you anam se ne mahuni nti no na metwentwan so ansa ba ne maame mu de maama mama ne sese na esi na yimen nti efiri ba 3 months ho no na ma hu se na sene no ede wo na so na entashutu na se wo tintasu na ma hu se ampa nti 4 months ho na nafunu apia ma ma hu se no kore na me ama bi radio na me sadi gunu se wo se anyim bia ni wo na we edin ana saadi akọ ana me pam no na wo na so ba chi kwade ese no wadi awi kasai ana wo pam cho se wo sremia minya bibia na menhwe no wo ntina fe de waje tum so onyim wo be etiefo mamu ha mu nko ba bi o no ba ne so dem ha tinne ebe de ta adekura efe wa fami ma me edi papentre na wanyem wo de koma boache fo mahia kasa enti men wo ba no enam se enyem no empia ma weni pa huntu ni sa wo ko ye bibia ye beka se Saudi efrim na eni ono wo kan na me de bai play boache wo asamo ha ayo ya ko se wate mate kasa enam yen se Sadia mehwe amwa na mempe wesise court asem ne ya de adinti mehwe amwa wo hu se wonyem ne ma hu se wonyem enti ne maame mkwa no maama mama ne na mehwe na ma ne wo ye 10 months o maame te ase mpacho maame afiri o papa me papa te ase abusu apengini ho me pacho ai ji obi nyin se na enya wo dia ne se mehwe amwa wo na ba ma one nyem no we no ho no enti ho no obe kire me be ma kora wane ne nyem enti wo kire no na me yense ne sadia won fanko na wo pa me cho na me jam enti ye mehwe no ma no wo wie no 10 months ana me saka chense akran papa tias enti ye hwehwe ne cha kwa na ne adu no won to aso enhwe no ko wo wie ye no me pacho an na wo se won kwakra ne papa ho me yanse yan hwehwe no chi akwan na satan no bo abayo ani maame mama ne se ade a eba no a wo hwe no enya wo dia me pacho me bo mama ne boko o mama mo kai latric no so boko jo me kakra bi abusua me se mamu nko ba bia o no ba na ofia efe no ofia
oba onu do tumi di anyinsen komo obi bema onu so specialist edi wo mu se bu ohye na wansuro ko so di wo mu ekopem se fru pie ye se mehwewo amoku adwuma urade wabusia panyini wo ho a ese super wo boachi boshema ajinya me omo ye barbecue party in the park free jumedi a wo mo ye e wo London wo mo ye no Northampton na adi jumedi mbeko so e Brainworth Northampton NN6 9DG postcode no wo ye no Bailing Aquarium park no so say come kamira August 24th anopa ewia donko pepepepepepe na wo mu gine mu oto safra do fo nyina asem mra na we die free osi wo ma wo mta adwumadi echi Richard Cynthia nana nantachi nana Brago Anklebo ene ma me sewa wo mta akira do fo bebre na ka ho a wo mo ye bohye ma ko kase a wo London bohye ma na osi aji nyame me pa cho Shadrack Trabohye ma na ma me wa mo so de to mu group power specialist about ye mami akosua adua ya mami what's in the pampan keke hepatitis A B C D na omuao fatty liver ontinu confusion obre etua minim uye funu mo sei ipedane nkoyi oni legbusumchi wano achia onsa achia ono entretene ma 02445422 Herbal Hospital give us P capsules mi secret no premature ejaculation enyu so nsu sabo preko enyu so ntiem na okuta bema nunum bi give us na what mes ginemas muye unya woman na fesi na muao fagisi kabom na ene capsules na nemu san ya de e oba pemina no na di wo ho umpe na apede e give us 0543222470 prophetess nyameche abofrei wa bendodo oso da abofo atwa ne ho hia ya bo ni tenua oso wonane ya ji uku ya ji uyire misro ko ho wa wode ukidi ni sei mesi ye peja ye de atum afa upese bana counseling so ni o broni e wo kumase oba ye counseling wo kumase for 0535897699 0535897699 Golden Dior Feminine Watch aba maye mema to be for come ayere o girlfriend wo de siesie wo de wankata okwa wo ye wo best wo ye bibisi na de wo shi no film na de gum no ye de kama wo na wo da ho pampan bi je ye mu ye Golden Dior Feminine watching spray fashion ye mu nya kama na what me do tiap to so ahome ye 150 ml and 100 baby a wo bia upendudu mo atu wo benya bia to kwasem wo ya di o avi ebi water 043 0544 198043 Boris B penam papare na wo win am so a ye BBC chicken bibi na win am pa ni na wo benya ye ko yie to kwa ye wo to promote ya wode fraud what for nyina bibia 0544 jinamba no na mo that 5453 Gentleman osinye dental onu bon clinic osi asra kontomle osina fimfama na koni nyina ma wate yi obesike operations ma o ma essence asaso yenye man nye why e ma ba wo omu ye kisi zo kisi kumasa report total filling station chi techiman so oho 0559139582 3P garlic mesh adro we be boawo kopemi nanom 3P ente shewa ayese duro ayemu de duro sano night titi me se wo no na hyew me patch oba kwa de be ma hipsi eya toa na wetima ginam hyewa e pai kopemi nom 0248928824 kangen numzio kanum so a aye akalan drink water mama kan se fa ho so na ina nom na yensupa abusuani nyina munto bi si office wo efie ho abusuani mpemfo no eno de etu ase o udi gobe udi apesie na obo yo naka etu ase ekura kanjen akalan drink water Tafuni Road about route Nkwantare so 0241 449 191 21st clinic Europe to
massage Europe might be our Europe tour massage odi for po me ka wo ye ba ho ye bookings me see what's up for number no na the book 244 ye be massage 116 Spanish 3 power combined e be boa o Spanish ni eno na boa no wanya age when you buy from na why fefe mojan be die ade kura wa owura fi ofun kura wo tiem no bi nentu malaria na se o cold halitosis etu asie mo no da ho onya ponche na wo di dua ene se ka dwo ho ko fa bi so panisi ko pe bi na no boache yes madam ena fe die efro ne wawo wa sho ba na manawo adan na wo hu se wonyem no kire obema kro no wanya ne kwa mananko eduru 10 months no ena me me ka sense wo digu so me ka sense o me ho no wo digu so bacho hey yo ka say ti me ka sense o me hwehwe be mane cha kwana yemfa ne ba no emano oba no ampene so ena me yi me efe ampene wa ampene yo ai do abefa ne de ne koy abefa efe ne de ne koy ka say se me ntwa so kwa nka oba nka ne wosan ye me kura san ka ho enya papa ena me twa so enti nanu manti ye ena me ye nse da bi akura no enya me dia me ye de na oh 3 years 7 months ne papa ne so manimu o manimu ememe bi yedu edufudie o ana me se kasa yan hwehwe no emfa no ma no oba no ampene so enti nanu ye manti ye na me ye nse da bi akwa no enya me dia enti se me hwe no ma no nyini wie kura wo ba ye kwase adwuma sabi obeko enti saade akwa mefa so bia ma be ma no abeje ne ba no mefa so enti na otwene ne na obey me bona mane se me betu anamon e di akọ bia bi tisei efa akora we na baabi a ma hwe aduru no ma sa enti me ka che no na oba no ebe yatum se wono kwa no be ma ne no aka se sie se oba no emmo me mama ne na oba no emfa akora no emele no ana so ba de tiawo kama anam sa enti se be ma ni nimpa se ne ba no no wa yina ni sa ma hwe na du sa mile afi na wo ba ba ginu aha me ene sa de a me de to maami bi na we no akora no maami ni ya bisa no na enye dance se ne be ekodu ba bi a won san se wan kasa enti ememenda ya na menini na akọ maami bi wona ye de kotu ni enti maami no ebisa no ma no kan sa pepepe se be ma no abo na mane se on be ma oba no emmo me mama ne na ba no emfa akora no emmele no anam se boachi eyi bebirebe yi eja boachi mehunu be boawo mpesa obebrebebri ebre hu so wanyem no kokoko no koso koboy me pa cho da bi wa mo kokoko no na all along ni nyina na wo ne nete no na ne maame munum se ba ne ye wo dia o wu wie na ansa na me bo mama ne se ba ne ye wo dia boachi edi entina wo yes edi sie sa ani se o odo asem da bi se wo ba no anyem no na MPA na se wa udi adanse se wudi wo mu a MPA no se wo koka bibia obi anyi ntum enti o se mi yimani se na wo busa no so ka kira wo se ampa wanyem oni be ma se na anyima anyina wi o kire me mama efe no emetena se na nebeje ta ofia ha Dawood simedu yesremu na efe wo ma ne banufu a akola ye twene ho man so wo ma ne nufu na o metena se yo but as mama ye chia hwefo ne atifu nyina experience is the best teacher to say drew baby a nyame nhira moda baby a me ba me ka say de mo kan
baby obi a wo a wuti anaso wo hwe bia no mensre keke ba famu aba de ekoso no ato obi nne ebi a de beba anwumre anaso ochena obi de wanjima nyina no oni asase iso obi atime gyina ne de ano a ye toto amana ne nyina ahwe Dawood ba hospital brainy ebi a wo hwe free bia no Dr. Dawood so chiao ene yare bu yare no obi nka se yare mra but ye didi a ye num enye da nipa be yare na obi wo ha na yare no de achia bre o de achia che enti na sabre eduru bina da bia ye na ohia wo dwumedie kase so ye ka kire no se ya so ye no ba Ashanti region ye wa adwo so krapa Old Metro FM ha Kane Abrosan na Metro FM ye mu adwuma no eho ene aso ye ye adwuma joda ko se memenda ye de aye sadoso mesrewe ni yade ene yare a ye nhwe ewo ho enti sa wo hwe ya ye number na go screen na se mo amhwe TV no wo be fa doctor number na wa frɛ no yade bia ha bia ye nuanom amo wa bruchi a mota frɛ doctor me yare si ne be de ne mo tima hwe me ne nyina ne se wo be frɛ wo frɛ baby a wo bia no ye no be kasa labs necessary ya ye be mo aye na ye de adru na sendel na bibia akoyi di amount ye wo products awodo nzo adwama so nti se wo hwe a TV no so ye wo Dawood Intimate e bi kra na wo studio ha Dawood Intimate ndi eno aso ne da TV no so no mesro wo ba bia ye wo ye bia no bomodin na to bi na fa twitwi capsule no so da ho Dawood 360 capsule se no ye ntini ni mu adwuma untini mo twetwon unti me du baby na you titi obi an nsa no ya na du baby na efemfem no mesro koto Dawood 360 capsules ono me nsa no pa me nsa nwumre why free doctor number ni 0244 886437 0244 886437 yade a ehawo ebi ana menim enti medical culture saje yefun ni yare nko na yenhwe na yenhwe yefun yade ha nipa obo ana yefun yade no ya na mostly no obi fili se ne yem odidi wi ana yem ye ne ya ana ofili ya obi wo yefun ni mu a na mpimpi na no de akoye se ebi a ulcer na ha no so na yare bebre ni nsunsuanso asese yade bebre nsunsuanso asese enti obi yefun yade wano mo se nuru na fide ne ho ntono mesro se wo hwe ya yefunu yade no obi ane ne de se de no obi wo ha woni di ya no fili sa de no obi so wo aduane to ne yemwe ya no hu sa de no wo de ne kekaw etu ba bia wo yemu wo ase na wo yemu bubom na se niam bi ninam wo yem brother wo de ba hospital ya so ye yemu nhwehwemu ni yehunu de haw ne emfa ho aduru enka emfa mawo mesro wo de no eduru ba bia ase mako yemu dwan edwan wankasa eno no mostly no osafo ne tafilisa enti se wo hweyen sabre na o yefuni yade bi anase bi a wako hospital doctor catch say o stomach ulcer menu ya ba kan akoma to yem ade bi anyame aba ama yesi ye ni bia wo de ye mako ayedi wo de ye manipa enso bi ayade enti untimi ni mako yefuni yade enti Dawood ba hospital se tuanamo na bra na ulcer na mfa woni mfie dudu awanya oba nyame nam Dr. Dawood so de abotre kwan so ebe treat o mame ba ko oba o se Dr. be 8 years ni ena sa de sha se ha me ni dru ba bi kra mitimu se ya na me so te edu ba bi ana ma ye basa ma ye se bi me so atia yetimi de me ko hospital me yesi me su moja nyina ebi ana wonim osa no se tena wo ye fru ni mo cha etimi ema anemia ema moja so te ewi moja obo a osa no ebasa na ne bo hyehye no ne botimi hyehye na ase ade bi o ho a hyehye no etimi wachi kase no wote ya o pains pa wachi kase nim very dangerous obi de etimi frɛ doctor me yefunu ya de edu ba bi na me bofunu me enya bofunu nyina ne trese bi a sunsuro na hawo enti kodi wemu Dawood ba hospital say to anamobra na osa no timi ma ofili nausea obofunu enti obedi wemu a enko to anamona bra oba ye be hwehwem osa ne mu de hin na hawo oba na ye de hu aduru akan ye de kan nso a wonum aduro na wa obenum aduro no na aduane a wontimi nni de makowom de kakaduro wom doctor be treat oba ye okay enti baby a wo bia no doctor number no screen na se obetima frɛ afa ya de ba ko a aba mpani ne nkwada de bia me ba me boso nam yare e frɛ ne syphilis mesraw emrantie ne ma ba wa ya ba ma me nkyerɛ ne ma ni so kakra na no abrantie bi frɛ se doctor me ye driver ni
na gonorrhea hame me tisti echi kura na me posa me be ma me sre gonorrhea e ma obe ma nkekaw syphilis na yes ade no enti ohunu say odwen say gonorrhea enti sa nipa yi a wo hwe yin obekọ drugstore ebia obekọ ba bi etu nnu no akoto me to gono adru no akonom but ebia nye gonorrhea na e hawo syphilis no enu nti na wo de batwi ka se me friend kekae hene pa se yo ba na se be ma oba bitimi titi na se ya etena system ni mu cha obetimi titi na se ya be ma nso bo nse ne nsa hye ho na oposa no oti gonorrhea no eye wa odwonso ana wote ya wote oba ma mu se mu ye wo ya eno obetimi tiem ebra wo odwonso ba syphilis ne de keka syphilis no sa na tie enti se wo hwe ya na se wutie sa bre ya wanyinam yare ni bia wo de bra da wo de ba hospital wo bedru ho a doctor do be fa vidiem ye behwehwem ne ehunu de ha wa ye gonorrhea chlamydia na syphilis na ye treat you syphilis na ya na very dangerous obi wo ha ne de na nyesa ne be mamu na ekeka no but atensa e de agu hu ensa no wa ye nnura enko da wo de ba hospital se bra ensa ne timi gu bum sei no wo se sisi wo se pimples obi de timi sisi nachi obi wa ne nantem ne sre ne ntem na de na sisi wo bebre no ye nnura hodo brada wo de ba hospital and na syphilis amobi ne fa adwojo efri ni sisi kosi ne na ase wo ka so anya stroke because it's very dangerous syphilis amo ba bi wo ha na wo ateko emabio syphilis amo ba bi apa wo a wonya bi syphilis ama brantie bi wo ho a wone ne ayonkofo mema hie mu a no ferry so wono wonum kra be dware bom because ne be man fon a na efon na ho de nso so tia na eti Dawood ba hospital say to anamombra na syphilis no de aye wadru bia no doctor beboa no we treat you etimi me ye wo akwada congenital syphilis no wons akwada na po se na ni saa obehia na ni ay brownwish ubisa na obisi we sexy eye mesro syphilis yade ya enti se o wonam yare ana se yade ahodo bi a to anamombra ya wo nso a doctor Dawood Sebra na oba ebepa ho edi amount o ye be ma na o me masema to foma me ma na se page o page doctor numbers ni 0244 886437 0244 886437 ye we dwoso krapa metro FM mama nyame show no wa hwe bitia doctor pa nyame sun shiraw oba eda fom boko so obekasem nyina erade shabu suafo asem wa yedi ni nei enya mo friendship mu ebi wa ha yedi a yenwie ye wo fo ase kokoben kwadobu ache wono so akwakohwe wo ba fihia ene ne nyensan maami efi je wo ba na tenase oba gangaria ondi odi nyensan wale ba ma foforo nsuro ene bi asaba na ni ebedi asem ya akopem se de besie na yade a ema bi di bu ma ema kwasea aboro sorodo boache tie se no de na wo pese yen beboa wo ne ayama wo sana makọ yire ne ho masam se be ma no ehu se eba no eye ne dia e na ya hyahye ne wantes ya ama magina ma hwe na dru ba bia wakra oba no enka no kra no oba no so anka se me ma mpusu a ya mo na me ya openiku mi hu bibisa mi hu pa broki hati abamu o enti wo ya osa pe be ma no na wo no do be yesa bi nkwase adwuma yo enti me kakakra mabo no akra no wo kakreti e kan be be sei me de na ka me dem say one check debia 10 cedi 3.5 yes no try confirm sigama administrators for calculator every day 10 fiemiensa yantene to sobo no try eti akola na yatu ni di me pa cho mana tu ni di me an ma tu ni na sa ne ya ba na yo dia ana wompe maami efe kasegu akasemunum wo ba mi show iso a me Bible Quran e focus ya snap ri bodu ade na ape Bible o ko yan so de atoni ko didi na mo didi pa ni ba ena utumi ya mumu ya ntese di obi moja ante pole na Bible ne man agu aso de animu ase didi for die huni ni suro nyame
Pastor Thomas nomine weja Samson no ma what chimai peja ene osofu Gideon bodi ya me maami efi mi kura Bible sasa mo American no kura turodo mi nitro wonya me boa me na oba no yeji na wonsu obesu aw yo muntimi nya bibia nkatakra na nimu maye yeji na wonsu anke yanya no so wo kire ne to ache ko papa ho fanema papa no Refi me pachao asema Mr. Boachi kan onu so akola na edigu su ne so am se affect no nya omonye onu no obeya me pachao efe asema aja Boachi kan usom sen me pachao ma time of obe hu me ma me papa no nti waka asa me mra no me kɔ no honum na obusa me se me nyim na me se an me ka kyerɛ me san kyerɛ be ma kora me ne nyim da wo kɔ ne ho no an me ka kyerɛ o ada me kɔ ti ka no kore wo ye nipa tea ansa na ebehu se wonyam no na kye wuduru ho na wone wo na anya hwi na obusa wo se wonyam wone wa na anwie wone me die na wo Abigail be puni ya ba na me wonim se wonyam but ono be ma ne wo da wie ansa na wo hu se wonyam wo ka so ono be da no won suro nyame anka nchense bi abra me serew mafro homa wo fi bu ma no eno da me bo efi achema adanti na wodi sansam hunu ba penfo Abigail mu me pono me tesafo a ekoyi ayi mame wo ya me kan bu tunyi jake mame ana banku dade pa na de be hyew banku dade ana brantan wo hye me de me office so table na tinyi brantan mame e de ba ayekese wa Abigail no so hwe wo ho to achia me pa chao adentina efe wo yesa mamba chani misuru kakra na usuro de ma wano so na usuro de maame ya de bra na ya dwuma na usuro de adentina de di kan be ma no no onyem no de na si enu tudi nyinsa na obi kotena ye no de onyem wo no ma sa be ma we de me ka kyensa me ni nipa we se na de enyam me ka kyerɛ no ma fancy no eye dan no wo obi nyam na wo ni jai ede yamfa ne se wo maame aka kyerɛ Boachi se ode wo be ma no wo maame nim se wonyam na Boachi ba anim na wonim se wo ni obi nyam ne nete na wo ne Boachi kotena hadenti na ha se fi sa ba man di enti na wo ne nantena mamba chona achire na me hu so wo yire enti na ma me kyerɛ me hu na ba man wo yire achai na wo ne twempena pachai Gidi na me nyanko Gidi no aha eti wo se wo yire no ana wo twen wo pachai ba sata no wanyinsa wi na wo kɔ Boachi ho na me ne me maame netie aha nti achire na Boachi ne ye de ebaaye se wo pewo so wo pemi me kura na ya anajo na me maame kan na ase na me mpene na ya anajo kura na me kodwale kura na bla yes na me se blampa cho me kodwale o me maame kodwale kura na Boachi na odimachi me kai ni na ena me ka ase me pa cho wo nkomebu wo ha me maame na ho mu ni nkodi ahun nti e ma yes na ase na ma adwun ma ye bibi sa na ma me di ahopopo sa yi bi kodi bla na chi nti we de ma enya me mfom so a enya mfom so ba wonyim wa ma be ma foforo sa bia kodi wu no enya mfom so waje wo no wo ti di gusu no enya mfom so bo se Boachi ehun se wonyam adenti no anka nche se Boachi ene ma me ntena me baabi na me wuhie a bia wo pemi wa be me ho ade ada no wanya ne sa efi ada no wanya ne sa maami efe maami tie edi enti na wanya ne sa na wo ko
so ane ne tena mo ara kola na nya mfie miensa na woni wakoka kire be ma no wasan akọ be ma no ho se be ma no ne hyewa na ba cho da bi me anko no wo mi na me kọ asori na me hu ni kwa na me ne bwache ne man ne kọ asori nti me ne bwache ne man ne kọ ne Afrika mu si nti Afrika mu si na bra ne hu mi kọ no se he nti asema me ka cho mfa akra ne mle mu na me si asembe na aka chi ni pabone wose fa akra ne bre no ai no si asembe na aka chi me na mai di nti me kọ ase na oche kra ma o na boache no so de be boss na me kwa me ka se me refio na me nheda se me de bibia de esio na me kan kra na de achiro me kra blan kra se ohia akora no me ka chiro boache me ka chiro se blan se ohia akora no na be me o si boache so de woni boache ba ne ba ne wa wonta fofo e wo no ono ne yilo no ne jai de na no de fa ho be ana so adwene nye nta afọ de fa wo de ehu be wo gina daka ntire mu akọgba adwamentre ma ya ko ko bi boy yo nkwa na boy na no ane boy ene ni asre wa de sela o ha de hana o yo de yona achichide de presera a pesa de presera a confirm so de Cornelius efi ma me pacho efe mpese e bon komo kakra woni bra no de no wo yere no etie no edi sense na wo hia boache wandi anche se honi milu efi won kakra but me de ne me se me kan kranchire boache se me san kire wadwuma boy ne de eye boy ne de adwuma wo bunua doma brita pachoin na mo de seska we ho se de o san twelo to ina de e ka wo na me san kire ni fie baby a o tin na woni mo ho no adana efi wa mo maame amane ebra boache hu se wanyensen wa mo maame amane santi bi asem asi boache nim kwasi mu kwakache menu abaye bi kura se memenyam boache no ko menu abaye o maame no obaba ba ko menam ka ho mienu ene boache na akọ ho no mu kwakachire no se memenyam nti me maame aso mu frɛ me ne boache no ombusa me ne me kan nti ombusa me na me maame so okwafo mu aya na omu hu akra na omu kase we enye wie de boache ba nti na amanfo di una maame so wo de mboa nti ho de ma boache me ka kire no amfa bibia de ensie no ti na opese o chese boache nim se wonyem en woni wotenai ai se da boache what e kona do asema wo yere kan se be ma te se wo no hu se wo ba anyem na wo se chinchire twa wo no ana wo pe no wo kodwale kura na wo sano no na e de adea monya kura no metra ko megina kwa dakam ensemu sisiu na saade ne kura wa watwe polu no eye wireless message anase Motorola pejama me hwe mede yibia ebomu ase ye pon ewurade yo boache efa sema woka wo so ka kire wo se wonyem ada na apren ne tenai me pa cho oba no na enyem ne mpie wa me ne dawie na ansa na mi hu se mo hye sa eno kra no wa anya ntum edi 3 months a enyem no epie ba no ana me ka chen se mi busa se wonyem wo se wonyem na edie be ni eno ho no na wo ba be jatum se ampa ana wo kire be makron a wona ne nyem no sa ada na mantu ana mo ankope anko be ma no ho ho no me yansanka won fanko ana wo se chama wo twen no be ma no etezi ba fie e bebisa nse mene enipa asime senyam ama we no ka che be ma nse sa anyam no wo se no ti be ma ni de nim sa kwala we ni ho sa efe sanete ma mba chomba be ma ni simi nkoyingwe na msi dedi e bra na anyama kola yi no ba chon be ma simi nkoyi na msimi nkoyi nti efiri woni mene boache no ye be kurama na ye adwane wi ane ye ko kurum
na wa handa okuma na me neti nti ebedidi a ye bibia hwia ne mani na hwia na omso koma amone yeso yekọ nti ye betena akurombe ayibi na boache no so kacha me se minko yinsane de engu obi moja na ehya wo ye mo no minko boache no so kan so mi rafia na makayo baby a ne ubo wakunya na na yete ho no mo no wo yiri buso asem baby a ubo wakunya face aya na yete amanfo bo mo betena tena na wasi ekura dada akura dan mu ho no so kan se minko yiye ngu ehwo ndie menko yiye ngu wa ja de tina wo se mo ma me bible mi medinto se me kan ya ene emirafi na maka se me kan ya ene emirafi me moja menyi ni se me kan sa asem no ade a menye bida no so be ka che ni so nkotu menye bida efe se de wo ho nie ma se mo ma ne bible me wo se ye bible on kan no kra be ma no e bi focus ya ne snap na wo de wo fin abodua eba we ne ye 10,800 million wo ha echiri pon 800 eguso enti maame sa wo se be ma ne se fa ne bablen efi maami tie wo se be ma ne se fa kra ne bra me boa ba me de mintumi fa kra ne nkosa me ni tumi sa enti me no me ye ba ha se ni kunu wo chire mu chire maami bi ma na fam se ne ba atari o shen ko na de maami mo enti ma me kunu ye ba na ye ko maami no hono mu maami no se ye de nya asem bi enti ye nka ne fie maami no kunu ne ba no oni ho na oba na me kunu enti asem na se da ai wo padanse ena mibo ena maami ne ka se ena sa dia na me na kra na ka se me nimpe me ni timu aden asem adwena o bi o de beba ena mo se mo me antena se kakra ne enfra be ma ye fla be ma no so nya asem po bi an ka nche mi ku na ne papa no ba cho ena maami ne baba ebu na ye gi ne fun ena ye di frɛ mi kura azema kan wan kan mo papa bi an anchire am so me sa de ma adwin si su se e bia wo dwun so de asem bi beba dia e bia me de ho de me de mi tumi nye de enchile o dia say no o say wo waka kire ne say be ma ne se fa ne babre no wo kan kire boachi ye hia ne kwam ena me se wo ka sa kire boachi be ma ne kan na me so ba me se fa ne babre no fa ne babre ne dia se ka obo wo ho be ma ne betua ena me so ma adwi se me ntumi so akra ne nsa mfa no nko etu uji tum se agi se be ma ne betua boachi kama no ane so de bibi kakra ba bla boachi de ne bibi kakra de ne de asem akra nde osua etu uji tum se ba ne de enya boachi de ba se be ma ne pene ba ade woni ba bia sa be ma no won ubi wa wo 3 na boachi nso wo marsei 4 we kan 5 na won so e wo mayesen me ba peninu me ba mu ye 2 asana me be fa boachi no me mani ye 2 na do di penina emla wo ba na wo di nyisen ba no na wo mayesen omu ye 2 edi se wo so ma na enan pachan di edigu sui ene ketwei emperifo no wo ho dada amienu di abai wo ma me de no ka fa ho efi mi de hande mi ntumi nchire wo ma ontumi nchire wo ma me nya awe wonim abusuafo asam no be ma ba ko no wo ono so wo finsu hobi ba chene ne na ne okuru ba ko na wo je ne ba no na mo ha no na me ro ka se wo je ne ba no wo fedi asam na wo ka kire no wan ka kire sakura no be je ndi agiro be wo betua e kama ukum me ka kire sakura na me ntumi nso ne nsanfa ne mla nti onya na ebia so na di abusuafo baba dia won fa ne mla be ma no ye kwase abu ni papa kwam na ehia no abusua yentwa ho enkoji computer so adwadi mra na ye begura be ma no mo mpɛ no maye yemfrɛ no tietie asama woken ebi na ato fin so kwadwo boachi ayi ofin so ayi hwan kokoben First clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha
ɛne amonone ɛnya asɛm ketewa wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye sɛ 21st clinic nko a wɔn de abibiduro ɛna bɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wotumi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye di wɔn paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Yeah.
for asamano agita o agita be ma no manya no e mo ndi obi ara ne ba ma no ne tirimu de no efe wan de mpese mi busa wo ne se boache wani je ho so ne betena de me do no hwenani no me de me do no wo de wo do no be man de mi amen me do no wono ami ami hu se ono awdo mi na asem funso bi na yede e baaye ade se akola we ni de wo ha obi aba na se akola na ho manso na de wo ha obi aba montem a che de bi akra na se ono nya hwe boache wo yere se on de wo do na wo so som sei so do no sanete me pata wo so pe wa de na se be ma no so ka se yeso so on fesika bi ama won tie bende ye bebo krata to so na ye de akra na ma wana me pata abi je manya no mo friend ma ye ne brand ye friend say kofi de mi dia de minima no ni obema na ne ko twempra no e dia onimu ase friend na ne kofi black kofi me pa cho Ghana growth why ba djuma ye ababawa djuma ye e wo 15 kopem 35 onam TV tinsan djuma de hyereso e mo djuma ye wo de answer obefre 0308255775 obo eba adoatu adomanu obo eho ene ye wo fifret se me se obo wi o diabetes woni wona satai etukuro yadie no enkoyie ma wo de preka se pa na be kan mu abomumu mojarie metovarian system so she de ene wo e be bo pa 024 Dr. Ben are you ready 76150 preka se pada yenya black coffee hello black coffee yes mirama Nandi na we adumu me da se pa se wie waje me frɛ so nyame nhira aba ablantie bi se efra ne boache odi asama beda me se woni wo ba bi tina se na oba na nyem wo hwe oba no ma ne wo fie me nsa ne fa akoda ne ye oba ba yo afefeefe ne wanya ne ntie ne yire na bona ma ne se wo pese wo beje wo ba na no na ase ba sa dia na kwase ebu kakra bem se wa hwe opemfo ama na wara kola amenenya 3.5 years to beje ne sa dia na esemu oya wadawroma akoda no de di kan wani ji hu se obeje wade mami bitie o ba ke so se efrem ohinini ohinini ani wadawroma yo mun se o ba no enye bu apaye se e bia CNSC na me ni twembra ni twembra no so wono ana mso wongo makeno wasi kinchira min kuyimu na msini die ni mun kwaye faso yi akura tubu afi de 3 days ya no baka shem se wa yi akura na tubu nti fi ne ko obi antra ne baby wa nsimi nche bi ana woma nti oye ene ba na damfu bi wo yentamo hono ana na damfu na kakire nze we ni pa boni ni o ya fa kwa na papa de kokomal ana na damfu na kasa akire no ifilo mi bi ya nse bi na hu me na kakire nze akra no de ne beba ana mi se ne simi wa bushia ya oba de wonye ma ye de ne beto wayi wa bushia ko ani enti tere kana te dia onko na bushia fo no ga kantiro no nka ne boni awaye nka ho ansana se magino ama ye de magino enti na se ko magino a ona chese oba ni mom ne be ka kire wo se beji akola no ai okay enti oba ka na me ka kire ni se me e dai ni wa bushia dizi nkura na se meji akura no a omusu befe ni bi enti sita woko wantimantu sa na mo ni nyina mekani nyina ni wantimantu sekai obema na soso no oba mi kwa adwuma wo mo babi omotie ne side wo kwa ye adwuma na wusi ame na wo di me number obema ma be ye adwuma bi ama eno wan frame ma be ye adwuma no ba kaso atacha
week and I was a friend. I don't cry before you, it's but William or Buffy, and Madame Kuba connect to so now, Dinami, and then me dinner and not or say, or never won't come up. And I will say one can come on call Premia, or say, me family number and manner. Can you have me? I said, go catch me. The number they from mine then, or so what for money. And I made it number the man. My friend, they gave one number to my friend. You buy no, Madame for the Google force and you buy an immediate fee. I did say a taco 12 man so. And I buy an Madame. Yes. Mempese me hawadaje na nso ha me de me pese mi hu ane se wo be di betuma busuafo animu a wa ye krado se wo beje wo banana na be ma de mi minister bi afiama no oba wanyem ho no oba fa krado a wi so wanyem ana wo ba no a no ti wo no kata no wo no wo ni o mi edu ni ni fa bonefo Matias ye kwadwo Black Coffee ehwa ne ye pe woni sika bia so de ne wo ba ne so ebe yire ansa na wo saka no wo ma no se woni sika bia wo de be ma no se wo so wa hu se oba wo ne nyem na wo na wo ka wo se wo se wanyem wakoto anyisa ato agudi a ene ese na ne You have just 1 minute remaining. You can dial na che se be bia akura ni ho ya me ka wo ti ase because odi ka ka che o se nyisa no watu agu ti wo adwene mu no wonim se ba bia ni ho eti se woni kapra wo de be ma ne dia wonu so ba no wo be fa wo ti ase won fa ya da se ehwa na ye pe be krata wache eno anu no ti ebe mu akobo krata ebe me ye lawyer edginam mi abokrata tintim se da sei mu di case sei baaye ye frɛ be ma no wo se e ba no wo mpe enti fa eti woni tumi so obebre chire aba dabi se obeja kora no woni ye adwen sa kasegu akasemu no me pa so me pene so pa si anya ne sa se nkosia no enko kase fa number mame e na be ye adwuma bia mame na so asa wo pekora twe meboa ogene bade na jese eno an no madam kora twe de me mo de na ka me pesenka wo gene ba no na baby amahwe du wo se mo de akora ne beba mo de beba mo fa nkoto abusuafo anim na mo de konso woni skapre a wo de ne bema ene mefa ma ejine wa fa wa de because akola no no nimu yetimi kra ko nyanka fie akwati bi behwe eti we de wa na wagugu so de wan ya wodi wo mu emu wo hye enyina na wodi wo mu ena wodi ya wo mu awo eti ho ade ni amokrata mo frɛ ayimaye Madam Pato nda wo so kaka na se ba ni du ba bi na se onu a ontimi nko akola eno be gyina akola ni suban asetena wo ne akola yi betena ena nani begye wo na mo ye ni yimu na makora ni usanye ne papa ne wo de a sane obi be kire ne se ne papa ni to obekọ eti fa no sha wo yam se de wa hwa ni firi ne maame ya furu ma wudi idi a na anim so wonyem a emu wo hye a wudi idi no wo so adi na rakora no ne amakrata ne abibia tuntwa because be ma no sa video we at the Facebook at the YouTube entwamu wiase da ebe wa dance se wa gina wiase nyina ntenta kase no so se eba no wompe entifa tu wa dance die why dia tu be pa cha mami baba kase bi mi pon no na yintoma bleme why Ghana must go back na hye akonya na se no yintoma bleme na me fama wachi now fanko why me pa cha faith Edasi Sabrina Edward Faith Homeopathic Clinic. Faith Homeopathic Clinic. Yes, brother, be chef nim. Na en checki onipedua no emao. Na here and say last month and a self-care awareness etwem. Bosomi we a liver health month. Na especially Sunday etwem we there. Na a World Hepatitis Day. Na World Hepatitis Day so shabotaya. Edasa edake seisua. WHO aye ewiase amasaka bomoko a ehwe yapomoden semso no ode sada na si ho a ewiase nyina ye bo sa brebo mu yade a ye fe no hepatitis no
yɛbɔ ho dɛro, especially hepatitis B. Na tienie pa bia na what hepatitis about on said nim said ya ready sitie. Yɛka sɛ obi anya hepatitis a ɛkyerɛ sɛ ne brɛboɔ no ahonho no hepatitis. Na brɛboɔ no ennioma bebre ne timi ma ne honho no. Virus etimi ma brɛboɔ no honho no. Chemicals and drugs, especially painkillers without prescription, no, and also it means my brebono and no. Now, brebon Juma udima wapomudin we pay no, a brew henum any tree. It is a hono sana. Bonibeka said, na be sluggish, na be dysfunctional. It said this is Udini Jumano or Jimini. For example, brebo Juma dia udi bine say, a journey beer udiko ni pediumno. Brebono and a convert a into glucose energy. Now, a journey beer udi biano, say a body, say a banchi, and answer a mona udi, it could do the pedranima, the pedriano sacrano, and the glucose, nasa glucose no, and a comogem. Now, Sabreboni Juma dear Baffoma, intimi and converted sa glucose ya, and moi unipediano, and there I fed a digestion. Brebo edimokotene pa and unto faith homeopathic clinic and nam se brebo dwumadia odi ho hia na ewiase amasaka bomu ko di sada we yesi wonti no yeso ye hyemu ntene ehyemu kenatu mu ntene se obia utie na wie na ho pese ohun se the state of your liver obrebo no tebia ben enewom because edwuma brebo ni di ma wapomu di wie peye no ebru wo hanum ene akire Dien to me anya adwuma bia no wonsunsuan so a edeba enso da sa chemato no beba no enye sa da na obehu ensunsuan so bone a eba onipaduam enti nipa dom na enwoma bia koso bia atwam afi na hu sunsuan so no eba but na adwene kranko so se bia e liver no ana se na tie me ye will liver diseases and ye will liver related diseases ye ka se liver disease as say yade na eba and the cambrebo no ankasa and a liver related disease ne yade ahodo a se brebo na ntimi anya na dwuma ya ema etimi ba nipadua. For example, brebo na converted glucose energy glucose na yesi try ko nipadua me ko yemogem se brebo na ntimi an convert glucose energy na ma the right amount an ko mogem na excess amount of sugar and I say glucose e ko mogem a yare a betimi anya diabetes. Dunzenka obrebo ntimi regulate sugar na nka sugar level no kan kokosro e ma nkonya diabetes. The diabetes a liver related diseases. The free be free radicals. Free radicals no e be a bad cholesterol. Etimi besisi entinimu so na moja enama edifusane woni peduem. Se entinimu sisi che na moja ntimi nyefusane a e major contributing factor many nipetiminya high blood pressure because entini e moja kwan se de tie bia na koma brefo pompe nti wo se moja nya ba bi fa se koba se brebo no entini na ntimi nya ba bi ama moja amfa brebo no akoma no de ahoden soronko pompe e kwan no so asi nti the pressure ekoto akomane so yes when you high blood pressure Mr. Enuma bebre na brebo na ntimi aya e de ohaw ni sunsan so bone eba apomuden so the amount of blood moja dodo a edi umafusane da bia da kra no brebo na check both quality and quantity na say yimu fi nyina ti djuma brebo di ma wapomuden wie peye ne de e do so papa so ba be we fe bibi hormones be ma ho nsu e fe testosterone nsuo no se be balance ama itimi di nyinsen aba no e brebo e fe bibi protein synthesis nipa bia udidi a na se dwana udi ye na nye balance a so brebo na ho odin gina brane a brebo na timi prepare protein na de akoso se gari nko na odi ya na de protein akoso so no nya balance diet se banchi nko na we ya na brebo na prepare protein na de akoso so na onya balance diet enti brebo dwumadia odi ma ya pomodin no e do so pa ya fa bibi the clotting factor nipa bia de twawa na moje tuwa na se baby awo no emmen baby yaresa bia wo na se brebo ni dwumadie wo fam a moja betimi etu am ama nipa kro no ahwe ne kwa na so se brebo ni ye adwuma ya brebo na timi convert moja ni bi na ada baby a etwa ye nani na moja na etu no na ejai no na broni fen the clotting factor ni nyina ye brebo no dwumadie na so se me ka say obi brebo dwumadie aba fam ama baby akoduru no e ya agensam tie die ehu pa mienu a bi twa to nie ye fe bibi food metabolism nipa bia udidi a brebo no na e provide e show be fe no ba e de blood digestive system no e ma etimi koyam aduane no sa glucose na
during digestion eboa ma aduane timi yam no brebo no any provide tie se brebo no timi anya na dwuma ya you say even the most nutritious food can be poisonous to your body nti ye woni pa bebre a ofu so odi balance diet but brebo na entimi nya adwuma ni ti no de bia e de how every ni pedua ni bia so wasase so no se oyare a eduro na abenom drug metabolism se obrebo ni dwuma die kofom na se wonum aduro na ankoye adwuma a eduro da onipaduam 2 days a epro e decompose a na sa be poison na esan ekotia wow apomode Faith Homeopathic Clinic ye hu se sa condition we amankofo bebre nya yare bi tse chi yare obi enya your friend non-alcoholic liver diseases obi enya fatty liver obi enya hepatitis B and C and obi so enya non-alcoholic liver disease obi crampo de no edru stage a friend cirrhosis just say kutwa mpi ababrebonim ekobasa we den e de how bebre ne beba oni peduas obi kra enya autoimmune disease enti se o tie ewiei no say oni pedua na sesa kane na nya sa na otie otin kafofo bi oni pedua ni mu a wa ugitu mo say we de na kamentesa eno ne chese oyare the patcho you see disease and as a health it's not the absence of disease say you want to hold in chese otiapo eno nti wow na odi oni pedua nsakrai na wo hu no emfante na ho o ma ne mra ebekoso ayekese nti hu ya na a Faith Homeopathic Clinic and also the fa number we ne free baby bia wa wutie bia this month Oliver month bra yes can onipedua na hwehwe organs ni na with particular respect to the liver ye diagnose liver na hwehwem ascan all parts ehu se oliver no ogina brane na so ogina brane a ebema mo piafo ogina brane a ye bon ka ye say we ni na sha se develop wan sha ebekwa ko fa we yaba e de we ni betimi de aba ekobasa na entempa ye chow edrowi ye we anyway jawe di kakra una hepatitis a eduane bebre ho ni kwase odi but obi ni munti no odi sa enuane no broma virus no during 10 na be ba be ha o fa numbers no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 we are bema won so bema no e fon ye kitikiti e ka kwhwem to da bi kwa na o pa adwon so a o hwehwe bre me so free number no 0244 58 38 59 and I see a Tigo line no 0275 96 94 14 0275 96 94 14 so wo kuma se na utie ya bra ahene makakobin 18 here en kranfo nyina monko Santa Maria yo Antieku Junction Santa Maria ana o takrade dia Anaji police station chenmo atakrade Anaji police station takrade fo nyina kofodua fo nyamo ko Landry Managers Road or Police Junction se bogo so na wo dia ye wo boga abronsa ne mu ho no ma ya wie bia aba oni peduam bia no bra never chef dem na yen scan 36 never endings no with respect to your liver no ye show liver no ama ahodin bia sefata no etimi aba oni peduam bra Faith Homeopathic Clinic kuma se ahnema kokobin etimu ho no ma na etimi mo amo ye da ma se say wie so mo jebre etie yara se boache ya di jaw kwan wai yes madam fa koma wo yere na ompam yes madam ti shira ni fi dia na woka shira bibi dia na woka asma kakra me kan se madam asise me de asemu ebeda mo so ma so ma siesia ma ya ayeboko timda wase nyame shira yo yanso ya das ya jaw kwan case number 2 na montetemte wansa na ya to aso amesewa complainants atwema from accuse Kofi Anane atwema hwidiem kwa all day in court obaema ubaso iso ayi obodua shina apo bi focus ya Quran ene Bible pede he ko ya so le ma me kasegu akasemu me ba amchome ko ni live e wa krofo je Bible no na ma wa no so kasa sister me ba cho me e fra mama seva me wa achuma krofo
amefa papa Kofi Anane boko broken heart ya no aye drama mu peja na tie me bawudi aye me amasewa peja bible no kakra me kura me bible sa samo ame beka no kretrodo me nitro onyame boa me in court se champion si mama mu tonti ho edika na yento akesi asepa ewo sene asemu yi akwakowie na samba kwa ya America ni se ayonkofa bema no oba efa yonko a se yeto ye bo ase na ye di no kure ewo saa ayonkofa ne mu ebi se eyeye yira ebeba be pie wo kwa bi so sabi oba bi ekọ aware a onimpe fe se ni Philippine tubes ni mienu nyina yetwa enya de obewo yade bi kura bono na so yade bi hye no ho obeka ma o ma solve ansa na wawura mu no da bi wo pentem na de asem oba ebi nie na bema ya sebi o woni oba ehye wa hunu wei maame no ya ne ba ne akoda no wo hu se ni one ne to no wo yiri nti no wompe no ope obi ema no tino ababa mom na na ese nka wodi kan aka no kure ni o mo kan se no kure dia na nso achie no enukure na ba na si wotimi ahwe eba emfie miensa ene efande na je se enka waya ade eni se oba no na de koto be me nanim se o ma meje ne ba na be ma ne nye ready na ne akwakosie no na ye kan se oni sika ya odi tua oba be ma we misaboachi eka dia na je se akora no mpe se witi ase no kora wo si yenkoyimu okay enti ne ye kan se soft mama ne waka no ene nkrata no etwa bibia anti Paulina sima menu 32 my lady medase kakra metimi aka ne se ade afuo bia be ma bia opa ade afuo bia se because ebuo de akire nipa de ana be ma de ote wona se se bi o me de ade afuo na me pa ade afuo na me pe obefo ba se bi bia afuo kakra ma wa because according to boache se ne ma me ne girl ne ma efe ma me hia na afuo mu e no so de ne ba be ma no any 3 days as a 1 week kra no okohia no ne kokan ya wona ne ye de kodai opa ade afuo cause who so oba ne nyemo no o so obisa oba no e kire no oba ne ka no kura ba still no da so ne neti eti mesre sa ade afuo bia no ya na kwase ebuo ye de ewom na my lady we de wadaroma ewom se wa ma judgment de na nso dachi asem bi nti na me ka sem we efe we obeso akola we nsa de na koma papa no eti mesre se boache eso wo ge 10,800 na boy ni si wo nya boy ni se Kofi se se efeti media ayaka se asem ne beto na busuafo anim dia nyinsan no wobeje na mesre my lady wadaroma enka yensra boache na sa 10,800 no fa nche na ge ne fa asem ne koto busuafo na anim na Kofi ne nye ne banhwe no enya sa na de 3 years 10,800 boache ba hwa kwala we ama na nya 20 years ya ka bebe mu no efedi akwala ba koma ne papa zero abondu yakunu aha my lady asem aye ka na ya daachi asem because efe no onimpe fe kwaso Kofi se efe ne hia no ka che se akwada ne wo ho ana asem ne so no wo mu nyina tikuro ba akumo yese bi aboache ga akwala ne tukwan enti sabe ye na china bi ana daachi bi no boache nkoya ma oku adwuma nti wadaroma kani o muntu hu ana wono papa ne ne ba maledi asemu die asemu yi ekro nkito ma se ma piesa kumase ba bia ye nyem ne de hye ne ye nyem ne ye tugu ensem na doso maledi asemu die minua be mana o kan wase Kofi no o so oba fom na o kan bibi kire ne agro no odi yes hia that is so oba fom na wo kan bibi papa so be ka se e ba no mempe me hia die we internet yes and the whole baby da ho nyame kwa na yana dem se nyane picture kare tare ho a ka se mato etu omla form so wo tie ne omla fo no ne minua be men ka se because be ma wo pasumdwo o pasumdwo a akọ no betwa so gidigidi sabi wo ba no onim so onyem onye sabi o owura mu wie ye no na wo so onyem eya wo dia wo hye o se beje wade wo ni manso bia eti the best ne se oni bapa be hia minua sika bia ni me ho this time ni man koye etu de mesrew metoa so ne makora no pa manenwo opa so afare bremi ne nye ayonkofa enam ntem ba se wo gina wakoma so akasa asem na akran de maladi obekọ dachi bia na obekọ ye mo be man Kofi wan kase yie
na num kasa kasa ya ma yenya bema yi ese yenya bema di yawo ebe wura ni mu enti ebe sese bibisi a yemu koya bone ba no isadete ti na fe obi wo ho be kasa ne ebe boye nyina enti no wasemu nyina enti kofi sabre bi o kasa no anko ya ma me sabre bi o ni hu ka be fa so be pota branti abisu 75 apempra de yen kopani ya papa mfamu ye kom ya su yensa yenan na de egu sisim ne de ya na akono ye pa ko de ma papa abis mackerel so ne de obenya na papa de tutu papa ye amoase to overflow ana sope mesro o ye oba na koto serati padia ayeyas eno ane bebo kama 0302235295 ketia bebi otu hona benya biato time time malaria pain a big journey semrika time HH adu de tun sa wase odwiba kosa police o na ho bon dodo ko pe bi sasa na ni man ko yema meko Canada meko express group New Zealand me wie bibia enche ma humia na me ko express group for na me ko you ko sua de you ko book degree 0249000448 edusana ye ma me wose madansie nie kono no bi na mo emo pomoden kokotodwe no kokotodwe koko ni ha ni pedwa ni koyie ko edusama la he eno de ye no de tu malaria na se eno de ye twi massage ya po de po so o tika sani nyina o mai mu ba bi eto no bi o benya biato frɛ 0500110115 madansie ni ba achamfo ba ma yade enwane o yade na ya wachiri bremo wo spana code no wachi no akoakoa won sarki kabom enkoye emisi eku down na umia funwi ko na achamfo ba ntori bo so hwew do miemia de bia achamfo ba na so yade nyina bedwane Lawson Beverages Company ile man capsules or the Lawson nunumnuro na ye bema na wugine mu ane ma ne bo mu nsembla ko bra wayade bra pa wayade ye Dr. Lawson heba o si duro yi oh koko pebide no na ma ne mo bodi so 999 Hadassah Travel Service me si wo di America Lotto 2024 and 2025 who problem ka hona fo kwa abuchire kwa ya hu bibia ma bi akodura wo beda eno de we pa adwuma ma who problem sumi mienu achi and said what satisfy ututua 0249 ka ho 714368 mame am say wa wo si de na asie me pa jo kasegu akasemunum me pa jo Kofi Anane madam ma wo ne so Kofi Anane na oyemi kunu a oba ya obefa me wa krofrum na papa na seta na mete yen chese enye ama ode blagu me so ama nkedrumle bi ka me fa aduanu enoma na mesi timikosi no ma na oya wanchi wa na uti uba anya say nsuti a church edi ba e so me say e bro bo so me e mo huna mane ka say enti ama ye mikosi no ma na anam de abenu aduane de bi hwe nkura na school wodi ukoye wanchi na odi anu aduane me nya no me de bi abenu aduane ama no onu be ma na be di bi be ma na me ja no anam de no oye me nti mu ja da be pa cho ache o me ja no nti on hwe nkura no nkura no hwe mu no aye den de ama me nkwa ba akofo me tosos nkura no yesei omo yeses o hwe o mu hey wonene na wo nkwa dansia no na wo mo nti ama nkura no me ko si no ma na ska me nya no yes okay grow from me they into asem we join the case we nti me ba nkura no minister me ne ba ba nkura ba mami nyabotre na ase sika no e too much dodo aso bi be ka se wa sheda kra de agenda bi na nyabotre asem aye kai se wo to bo ase e ye den na wade ni guye awale na me ko no opema ti okọ enso sa na wote hu no hwe nkura no Pacho no hwe ma chede no hwe mo na ase oguma aso nti no okofa me busuani bi na me yase me ni moja frente me ware bi nti ma papa no ase okoye no won hye wo mo me frente wo mo why dey adwuma oye mesi contractor da osima me ne me ma no abusuan fie ali proto no ye me ma me dia nti osipie ba ko wan plasa me ne nkura ne de musa eda nkura ba ko sei nti na ne nkura nsia ne gu papa ne ba se me ware ndia obu da nti wode
dua wo osoro na ma na ye de e ho no nso nyu kura grow far away may be a wicked nti papa no e dan na onim kransi adam no wo de dua e be wo osoro na ma ho nso to egu valande nti ama ase nkola no me ble pani no wo mu ni wo sai pani mi ko si no ma no bi fa obi fa ni say so one na etina and wa we ni school anti obi baby akosi ni ama no bi so ne betra o mfie sai 22 oba ene so nde wanyini wa wie ss wa hwe na yikura wa hwe ne de o de ne ko nurse ai bi jenya na asi grow fa ho no grow fa ya sapi lenda mama ye grow fa na wa ba na wa ma na fe be wi ase mu se ate akotum esra mu because matisi asi grow fa ho grow fa we Pedo for Kasawai. Enti enu ase me nya ba bia amfa obi amfram se mesi no ma na me hu ba bia me ma no on be didi enti ma kitwa pa wo mu osai acho kitwa no akura wo ye dia na wo ya wo hu 7 years o 7 years da be ne twa papa ne bre uska acho ska de on fama kola grow fine ne metrase ma yen na me bisa nsenti de oye nkura ye no send 150 10 cedi na 5 cedi oh doctor grow fine yeah try wada wuruma oh yes na un grow fine da be na so ble uska oble mis nkura ni ska che na me se na no da be me fa se be weekend na me ka se me ho nya de me nya adwuma bi anko timiti mama ni mo ana ntimi sra no ma miska mfa man nkura no o se de o di kro nya nti 150 10 cedi na 5 cedi 15 cedis ani kwalansian na shit case be grow fine yo ma be che o do chiefo we dia no odene sabe Dr. grow fine tiase na ba ni se na ya di sua ani be sua de afa yimo ja no ho efise aduro ni yimo ja duro ya di koko na ye etiji number no ne nche nkonase 0244 59 6532 0244 59 6532 Rofa ye di mojadro sonko a ye di koko na ye na obi obenum bibia wo ho atanse awodi na moja ye ade sonko a Nyankopon e di adum ni pedasani se de be ye be mani pedua no aye kama ade a Nyankopon di sie broni e ye moja efise broni petimi di bibia artificial bia ba uti waso etia odi artificial be na umoja de gise unua ende de ma ti bibia so no go fama yadro no se de be ya obeyi moja papa na emoja no ni djuma didia sronko a wodi padimi se wo yesomafo ti ade a be soma ne bia odi beko odi nuani nuro a efri nutrients from no efri oxygen ene chema ni padua na kwa nyina se de be ya ni padua no ebe grow fine na moja no so ye 1 gallon pene wo mu sa 1 gallon no eni kwa se so te eni kwa se broso so te efri anemia e de yare na eba e broso efri polycythemia vera e ma moja mu yedu obi kura ho ayi se de ko hospital ko twi moja no so asara ne ho to no tunu grow for moja do no a e boa e ma moja e kama de to so bi moja no a otimi yare septicemia e yesa mo otimi ruru moja e ma pompo bobo time bia no grow for moja do no se be ye be ma moja no I fine enye sa ode wo haw ene beba o moja wo mo so every 120 days bia e 4 months bia no o red blood cells no ewu esai nti o se wonya fufuro na de sha nan nti moja wo ye ne no eno na be ma 4 months time no waye moja papa tinu grow for moja duro no se de be boa ama emoja wo ye no e be gira brane na e be fine if se nuane a wudi sensa na wonu ma ni nyina aka ho e na ye moja nti obru ni say you are what you eat de wudie de odi ko mu no eno na mani padua na e kama na nam se edi nuane no papa na ye grow for moja duro nti e boa mani padua na e kama so hwe radio no na utie radio no a the number no na yense ento akomo ne so 0244 59 65 32 0244 59
6532 onipa da se ni wa kasa na woyɛ omoja na kwan ya ofa so woyɛ omoja ni edompe tenten wo mu no eno na eboa ama woyɛ omoja no na saa dompe no ohia nua ne soronko bi adi ansa na emu ayɛ den ohia de friend calcium na collagen ama no mpeni mu ayɛ den sanatie nti obi a de calcium ne collagen ko yɛ bia no onya dompe mu hawo saa bre ya awaboy calcium kofo nipaduam ti dompem ene odwan no ya na yɛ oya onu go from ayɛdo no a eboa ma calcium ene collagen no ehyemu ma se de be ya bibia be fine de to so mienu ade bi wo dompe mu yɛ friend echim marrow eno so raw materials bi no ohia de yɛ adwuma ohia vitamin B12 vitamin B6 folate sa folate na broni twitwi nuam wo de folic acid wonya mfiri babia gye so twitwi duam eno nti wodi timbe kwa o te ne hono no faka ho enye sa menye oyi ehono no de yɛ adure friend folic acid no de abro nti hwɛ growth am yɛ duro mu a folate no ahyemuma saa na brofodure papa bia no folate wo wonu growth am yɛ duro no eboa ma odompe mu ayɛ nyina ɛkɔ na make us 120 days bia no omoja ne sɛ no yenua ma no ana yenua no mo sickle cell anemia no omudi ne eduru saa 4 months no obu ha 2 months 1.5 months na ewu nti mo mu yare ntentem tunu growth am yɛ duro no a eboa ma saa crisis ni nyina akɔ wonu growth am yɛ duro no eboa ma nipadua no ɛyɛ kama efiri nua no bi wo mu a friend anti aging properties ma wo mu abrewa ma wo ntwentwem bia de otia na otie tunu growth am yɛ duro no a eboa siesie nipadua no ma nipadua no ɛyɛ kama na yɛ home mframa yɛ home enoma wom enuane yɛ di ene yɛ de no aguso nto nu growth am yɛ duro no a eboa yi saa anti aging properties no efim na emoja de so awu 4 months no o se free nipadua no free mu a friend bilirubin yes bede wani so na yellow yes when you grind this to a friend na onu growth am yɛ duro no a both of Johnson start yellowish yes yi ade no yi yare no be mo anum su na wo Johnson sa bilirubin ni film ka mu a de yare ne beba onu growth am yɛ duro no a eboa ma bibia e fine enam se yɛ de kokoo na ayenti aye moja duro soronko ti wo ho na wo so ani su briw unsa no na yo titiriti wakoma bo peri waposo no aposo ya oya aduane si wo ntimi ni di obi wo ha adua na adua wo ntimi nda ni nyina ya yare yenua ma no menstrual disorders enu ti atu ye dini Dr. Menses Prekope oba bi wo ha mfie du nsa omu ne nsa mfie num no omu ne nsa onum growth am yɛ duro no eba beduru obi de eba tot obi de eba entwa obi de eba ya wom mesro onum growth am yɛ duro no eboa ma bibia ye fine emre nti ba bi bia eto aduro bia obenya growth am yɛ duro ni bia to baby eto andro say pharmacy herbal chemical shop obenya growth am yɛ duro ni bia to yɛn akasa so wɔkasa nam eto andro no ohia ka na atobi na baby a ohia ka na atobi ka na pai growth am dende ohia atobi pharmacy so obenya bia to baby eto andro bia obenya bi na mmom sɛ wo nkrama mu a ko kan chi drug lane kinswalk herbal tinated na naboache angel repash ruta obenya bia to asama fo nyina ko ekus pharmacy house of drug udama obenya growth am yɛ duro no amasama na heba growth am obenya biato insawam na naboachi ebi wo ho nkokɔ hillside ana anti akobam obenya growth am yɛ duro no biato wo sunwa ya akɔ kapeba ana moze obenya green growth am yɛ duro no biato tachima abibiduro depo obenya bi saada takwa ni pristia obenya bi wo owas abiduro fie takrade mensa growth am wo ho cape coast boachansa ana pena saa na wo nsawom sɛ de meka na naboachi obenya bi wo obenya bi wo obroni pharmacy and 1000 pharmacy saa na wo tamala obenya bi wo PK Ngombila ba bi eto aduro bia wo so hwe grow fine wo keta phone no a wo hwe TV ni so no atwa aduro no se de be ya wo du pharmacy a omre no grow pharmacy aduro no na da bia me bisa ho se ahoɔden a yɛpɛ ana yɛde ahoɔden epe sika yi ebeto mre bi ama yɛde sika apa ahoɔden na ane wan hwe yi a wo di sika bepa ahoɔden efiri sɛ abrabɔ na yɛbɔ no yare efuyemu eno nti de grow from agedro se de be ya yare esio no ebeboa na yi sa yare efiri ho efiri yare bi ho a omo ye nkaye na aba oboso na ode ye kɔ yare bi ti se pressure stroke hypertension septicemia omo de ye kɔ bɔkɔ na obusa doctor bia se de na kɔfa yare ba do be ka che se ya na stra de boni everywhere ntirinum waye moja papa wie kra APF ntirinum ɛho na awrohoden ana yare nyina efiri ba wonu grow from agedro no eboa yi sra de efiri ni padua num enye sa na sra de kɔli da ntirimu a emma emoja ne ntimi mfuro yi eno a doctor for to need low density lipoprotein
mogya ne ntimi nkɔ a ɔsɛ akoma no hwɛ ahoɔden foforɔ sɛ obi a ɔde bɛpia mogya no ɔpia mogya no kyerɛ sɛ wode pressure ato akoma no so high blood pressure nyinaa ahyɛse ne firi nimguro fa magyaduro nyɛ saa ne sradeɛ no gyina mu a ayɛ arekɛseɛ atherosclerosis ntiri no mu asisi ɛma nnuane nuro anaa mframannuro no ntimi nnuro wadwene mu yie ɛba saa na ɛfrɛ sɛ wadwene no ntiri no ɛwu a ɛno na ɛkɔfa mass stroke eba wani ne pressure beto so wonsa ne da ho wonpa bo watimi frito wonhu nyame amoa ne ntiri ne pipe ne hye stroke ne eba no na mbisa se woti ho na wokoba enemrem kura na tisen na yare akwato mentwen na nya yarefo num grofo mageduro no se de mebia be mo aye kama ifi se de odi gurom no na ma aye fefefe eya duru ayato dini soronko grow fine nyini kama me nyini na nya yarefo nyini ne di obreso aduane ana odi obreso mfaso onu grow farm yedro no a eboa manipadua no nyina aye kama eno ntini ato dini grow fine num grow farm yedro no said be ya bibia be fine the number no the last time ni ensre kwan 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no grow farm yedro no if you say grow fine makes you grow fine. Doctor, yadasi pi grow fine be me grow fine. Yadasi radin shira. Amen. Abusuya for mama say wa se mu yetu ahyechina. Ne ape papa ne kira kwan. Why? Edan kura na mama me ne me ma no kura yedam no. Edan no kura yem plaster mo. Sa no de waka. Yem plaster. On shan kula no so. Yo yate. On jomo. Nti yetu ahyechina why? Ne afre papa no. Abusuya ye betu ahyechina nti we yanko 0551931931 fadwentre nomra. Dedi kan de tosu mienu ya ate atomi be ma na oba wonsia adankra ba ko pa wasi no hutumi de ade ko wugwom se ya mama bitiri mo de madam nya botre na se hello my lady acho udi yentio acho media na bibai ba sa na ko yentio my lady in Pacho, let's say in Yamabino. Rather than a consonant thing. Or so many women, many way I could not. And if I know what they have to swap and so, which is some case here, bomb and a man be let's see in Yamab. And my lady never did more thing. Papa for the more you. And one of my father's being queen. And that was a choice. I have to come back, but looking at the cat of the show back. Nanya mintumisha na usu nyina afande weti that's my lady. Yes. Hello. Udin. So good afternoon. Afternoon. Acha sama de tam kase frigos. Yentio. The paso first case no. Oni ni senka oni ni baya adunya me nko adwen kakra me kan say akwa ne betom lady so ni papa na fitmo ni beto no ba ba be so papa. Obeka sen papa we den obi am na ka atre ni say enyo papa ni enfa ne ka wa bo nyina nti adama na sem na wo kan ni dama no nyina so de ka sa fe de wo mfa no fa na wo mfa no ni say mo je mo de si nshi de ya kwando kwa ko di bia no be ko mo dia ha fa ba be so papa we si sa akola no wonya yi tinka bi si sie no ba be no ha de obi sa fe papa we papa we dama we nshi ko ni se ni wo si abla ni hi e wo so okojo papa no enshi la efira wale ni yes. Hello. Hello. Bye ma udi yentio. Hello. Acha udi yo yentio. But friends for me station. Yo. We don't pass our job watching in the America. Yo. We come against the pan here. It's a job watching you. So now, we're going to buy our movies. I cannot. If you need to who come up. In Canada, the Demo be man a German car and yesterday. Because 3 years in our boca, the kind of thing 3,000. Now, I come on 20 years, they are covering now over book.
dan so akra ni na ye den dan no akra nkwa a obi be den be so ne sare na afọ na papa ni de no de mo mo se de ma no ja ma nka na je akra na papa na kwa si nti ase ya o ma ni ko fili wona ni yere ni ntina na mo nya mo na mo se mo na si ni da Yadasi. Hello. oh Udin yentie. yeah I me lala ni ka tiketi Lala fietie. yeah o ni ni da so good afternoon. Afternoon. Okay, so then so kakra esa oba na odi ni sende. Yo. So say papa ni so ni sika obi. Won ma kwala if you say won ni kwala obeko. Won wa boka zi. If won ma kwala ni nko na se me fa. If you say serious credit ya kan e boss. Na ma se da. Hello. Hello, Udin yentie. Dini Kofi now. Dini. Hello. 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 0554931931 Hello. Hello. Udin. Hello. Oba pa Udin baby akasa free. Never show me the agni kasa freaking tempo. Yentie o. Never show then akolana o say ogo katre be man say won beje akolano. So oni obi a o una o katre ne say nyensen no asay. Ele say on pese o de be ma no eni ntira o ka say asay ana. Afa o san say o de ba me e de bre no. Na sa no na no kra be ne wo woni de man ne Kafra. Hello. Hello. We mama awi ni papa dey. Hey, what region te on kache? Oma ola ne dey ya ni se mo la fufu because o program na se di open BBC. I just read akasa so. So mo dey chef dey ya ba ya ne ja pa de ma aso mo ko ti. Ani se di BBC da to comment so mo se mo do na so. Up to the property. I no dey not really remember it. Because I never said after the previous. Over how class in the first family, that is a young. So the two professors did send a chill of work for going to happen. I would have mentioned to them, no, no, I was saying to see a chill so I cannot know. And can be a car coming to get a person, no, etc. This is a man, no, sufficient for Banabia, Abanabiano, who did not make up a deal. No, no, oh, original. Somebody may be able to suffer for this. You are a major party. Mimi binti. Sir, if you don't manage to be a major party, you will have them. No, I'm not said actually. Of the things I should do, next idea, company to a prefer to the city. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon, DNT. I was in Catholic. Yo. Eja ko fi where can our friend Prenu Kasa Papa? Because I'm a Catholic. I only for them and I was a Oma or compensation now or Jacolan or Temple. Tia. Kwasi abu ya. Me nua friend Poma award na MTT di bamboo. Friend Poma we eche kro from fitem. Na me nhira mo. Hello. 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 Good afternoon. Una chat to di etiu. Mr. President, that's a good matter. You need to Aklano or Koba Kufino now.
Oya on to na mo no won tie no won fa ne ba nya sa no a enye papa na ba kun su wan o ma na ninda wo yi da mo aspa era asem na brebe me kwan so Sompa Nkomo de Ebola na ye de asie enti ye ma me se wa de case mo tie pa mo adankwa me bi on tutu nam no ye de o ma yakopon hyam pa e de nam akonchinam ai na se ai chinchinka so adawroma ho nyina akwaji bi o se Milan da on tia me ko di fo no ne nam ho jeje chinchinka nyina wa abuzi azo Sompa Nkomo Ebola. Let's get